Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka seng samla madarating, hene kesngi ka arpanyo terik jumang arjar khat khandai, kalami syakmat ban ajing kersyani ke jing dawa, jong ka senjuk kirang bak shnong ka nong thamai pulun, kaula dawa, ya ka sorkar jela ban pendam no ya ka jing penpena, ni ka notification ka barim, ka ba ajing itu ha ka kerdan schedule tribe, ya kiwei pat kiru lom na kiwei jela, ki bawan ban buhai shnong ha ka ni ka jela Meghalaya. Presiden ke seng samla madarating usamla Roderick Aldo Raji, ha ka jing kran bagi la pathai kubor loong, ba ka seng kala dawa ni ka sorkar jela, ba ka dai ban penmi no, da ka jing penpena ni ka notification ka ba ka do bai thik, ba ka kerdan schedule tribe ka dai ban long tang ya ki trai mulok kum ki khasi ki jantia ki garo. Ula anuk saru ba ka jing itu kerdan schedule tribe jong ka sorkar jela ki wei pat ki riulum ki bawan na ki wei ki jela kala pendu nong hadu kata tai ki trai mulok ha ka bha yo kam yo jam ha ka bha puli puthi bat kumju ru ha ka khai ka pateng bat ki wei ha ni jing lang senran lang i record ka seng samla madarating da ki noi lam ka FKGGP bat ka HYC jong ka nong thamai circle Nioi bah pos nong rating hi ka jingma ka apsibur khamtam ha bayadei baka puli puthi yo kam yo jam ne ka cakap putar ni po rating syam ba lada munga hi ben ye ini ki tribal ki badan ha ka ni les ka bani yo i munta ti ni apa jingma ya ka lawi khamtam ni ki hadir di jongi nama ni pek ba ini tribe ibadah ni kelas dang mendominate but kelas dang lu ban yola ban busu wat ban create ne ban snai ki ying sel balik si lagat kimla sarkar ban wenyo kini kala umpoi siapa korba wat kini ibadah ni kinwan buhai snong hangni bat kila ban kini lu ko bor jonga da basnong te habai ni kini kepat ia ka sarkar jela juni ma bahkan cimkia apa yang dia berkini buat yang tak bernyu ihi pekum kenagalan kebaka kelajat don nak jong buat kilau wenwa kita bagi penek stang ini naga kuki kacari mikir buat higaro buat ke sikil ru apa kelapet benya kelapenya nak stang budia lepcha buat tamam buat ke bastunat ngihi ba government of Mizoram hadir ba kiyo jintut ikini kelakot special session keba Keladon kata nalok keladon ke ALP kila nang pen scam susu benum ailat inu ki bomdei dan nang katuka tribal na to state bekinyo ikanju kabha mayo ki tribal hatu state henre ni hamne niyo i ba kini ki brio ki bawan migrate nang we state kiyo ikanju kabha kaba ni hamne hapo state jumi niyo kumenta ni po bor ni bani baka Demi bahkan di central government kedon kuba 100% job reservation nang kagi ST. Henry ladang jumlah ni ladang sorkar ni kemla benwen ye kidigi tribal ibadah hang ni keles mengatakan dia 100% kalau le ni nama ka baha kabadai 6 tahu private kainu juni banang ni ubadi dulu dikenal ni kasi jetia garo undur lo ini ka baha. But nidu no ye benefit schemes berfat kibadai namka hijongi Hakuli puthiru habang ipet katung berkota dalam ST na po Meghalaya nido nama beliau layo rot dekini ST banak awai kejela bekiwan buhai stong hakani kejela kejungi kiyo enjoy ya ke ST status nakani ke jong nakani ka jela kejungi but how we yang nisul komen but ni kwa soka consume advantage kan ka Supreme Court order kepada layo bah ni la paushai ba kiong ba kino ki schedule tribe kin develop penai siki tang hak original state joki nde umdei shakibo bagi state bagi migrate bagi but kum bajinyo jinter kum bajinyo i juni ba musnam ha upgrade penai ni khandai spa nyoksan na Ministry of Home Affairs kala judan teng ka city show Chief Secretary of all state governments and union territory apa yang dia berkini buat hang ni tu kelapau syai betul ni where a person migrates from one state to another he can claim to belong to a scheduled
tribe only in relation to the state to which he originally belonged and not in respect of the state to which he has migrated. The habab kani keladon ngadu usna menjumsan keladon tan notification the balaing ke sarkar jela jungi kam shimkhya the minta ka jungwan ke jungi hangni kalong bai ba ngin pressure ke government bangin ong ba kadi ban denotify no bai yekne ki scheduled tribe ki badan hagani ke list but ki notify bai jaga thumai ka bakan thu tai khasi jagya but ki garu kum ka jengron bat ka jengwan joki ban hai snong aga snong jungi kapan sir ban chakai ya ki babun balang na ka jeng sawai patha jungi habo ka snong jungi tena ka yang jungi ka sang FKHP motor tengilen ni pasha bat ni maham tengero bat ni kerpat bujur syakibor bahalor bakin le ka badan kam bat ni ka sang FKHP motor tengi unit ni kersha ni ka sang samla snong motor teng bat ni ka sunjok kerang bashtang nom tumai pulun bat ni le don kadu ya ka rai ka baki bisam